Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Kidan khat lai ngot ki khna hapo ka jela Meghalaya ki baladu no yala ki jong ki kmikik pa nagadau ka jing shakta ha ka khlam ko bet khat khandai habayo banya kren bat uba lulu lengdo ubadai u assistant director ka social welfare habaidai bat ka scheme PM cares kabadai ka scheme nakabanta ki tu ki khna ki ba ki kmikik pa jong ki lakhlat no nagadau ka jing shakta ha ka khlam ko bet khat khandai Ulaong bakat kum ka jing yo jing khen jing dia balapha shaka ministry kiladan khat laingut ki khna na po ka jilla ki balado yala ki jong ki kmikik pa ha ka ba ki don saungut na East Khasi Hills arngut na West Khasi Hills arngut na West Jainta Hills laingut na East Jainta Hills bat arngut na Ribhoi uba lengdo ulaong yakite ki khat laingut lade banpet bnya bat ithu yaki bat kin yo yaka jingarap na ka PM cares ka badai shi pholak tingka Haga bakatay ka pisa kan let siya ka account ka jong kitay ki khenna. Balade ban play hapo post office. Bad ya ka pisa kan tebet ha kitay ki account. Bad kitay ki khenna kan sayo ban say ya katay ka pisa hadiyan da kiladap arpaw lives nam karta. Kani ka PM care scheme kadai yaki kena kiba kikmi kpa giraklat anagadaw jong COVID-19 mo. Tementa kat kum ka jing yo ka jing khen jing dia bang yo pat ngila pha sa ministry kalong khalai ngot na po East Khasi Hills kalong sangut na West Khasi Hills arngut na West Jainta Hills arngut na East Jainta Hills laingut bat na Ribhoi arngut te ko total kalong khalai ngot kini khalai ngot aladap identified yaki bat kinyo yaka jingarap naka PM care kepada Shpolak mo kani kan lek saka account ko joki ila ada plelo berko igi account jugine apo post office bat ka pisa kin tab bajak account jong kini kena bat kini kena kinyo draw pat igni pisa hadian bakila adap yaka arko license kani kalong kumni haman ka district ni don ki dispute kabala head yaka lu DCPO te uniu DCPO lang bat ka team joki bat ka health department kile amno ki identify kini kena bat kinsa pha ya keteng joki singi bat ni sapha saka ministry kalong ba kini ki khalai ngot kidai ba kikmi pa ki yap namta kuben halor kata gonong rim seje diki dikini ki don pa kena ki bayap tang ibe ki ikmi la ni kupa kani ikini kinumyo jung toy na ni PM care hendrai yakini la upload a kabal swaraj ka portal ka jongka NSPCR hakaba kat bangi lahi ban yarap lembaga sponsorship iki kana bagi la mun continue yaki education juki kani vi kani ka sponsorship kalong ni ai ar ki kena bikin support te kani ka araja ni ai malau benai mo te hendrai menta recently uni ke ministry kala revise ya ni te kala penkio ya ka syaka 1,000 te tambah lagi 4 pelat ya kan ni ka revise guideline katang su menta kabinet ru kala ada approve te kitang sepelat ya ka yang ayo menteri kami betul hari te hakabayadai begini ki PM care pan kitu ki khalai ngot bangi identified kalau kumni yaki kinyo ka jiarap nalor jong atau sepulang kinyo asakan ni sponsorship kabadai lapun kiwi kil enhance ki syaka nak araja syaka sawaja kinyo manu benai ke kenang ba kinla ban continue education juki kinla ban support dal de